Ne kesngi namon go kesngi bele wa yaki ke Joint Action Committee JAC wa dua chna penmiat yaki bentau NH6 wa desi chwa pelat wa deski wa surok wa jo bon keribha ne demon u wa thli. Hau yo yeklam gi katu kat ni wa ya trok kamjo wa sakut harot uni surok ba. De khana ki wa isi usurok de pensi i yaki keri yongki wa ikang surok de pentut ye lai wan ki kamjo ki wa kit tiar wa wi wa sa keri wa sakut katu la lesngi da ongu wa mi ki mekanik wa po cha ini tha wa ne ka trok u cho cho do ongi wa bon sen ki trok chimpor ki hado ar so sngi o lai du kam wa ar phau kilometer uni surok ba wa bon sen si i keri du nei da wa si ore uni surok ne de sakile wa gana hai de sedang ngop chna pemiat ye ki bentau surok wa de si hai wa da em ki trok wa ki po chilom wa de sedang penihar mo wa khandau wa de pen madan ki ye ki ni mo i khandau hawa klamo assistant wa chnong ka tong seng upulman rambai de khnau wa na do na chwa ke JAC di yo ko ba chem sistem bahagi pai ba na do ki walai tho duai hado ki wa kamai kari dei da wasi ure ni surok kamte de pen bore ki wa pun man ya ini yakhi cho cho ong wa bon sin ki pai ba da cha thok ki ak sarkar nei por chai por we u yin scam gi kam ga JAC u yakhi la da ka sarkar amni ko chna pen miet ya ong ni surok ba hawa kali kaman kwa ga JAC wa chna pen miet ya surok de ong wa kamama ni por ka te nei liang ga JAC kwa go yo wa da siang wa pendap mo selindon hi chwa ya ki thlu wa he wa em ha ni surok kat kamoman ne de em ga yalang aprdi bor district is jentia ki sahab kana hai wa ga JAC ga umkiang haiwan ai liang ga JAC di scam gi wa uptan ye khang surok seles ngi ga tu wa pintikina wa ichna permiat ya surok to uman i na tong seng hado rata cara nado wa sedang hi nga to tu wa stan wa snong yong song tong sang te hiti por i de bo i ya ka dorbar trong Joint Action Committee tại Hồng Kông. Vì đau bộ ikan ni bah uyuy jam yang no surok wa sapalat ko. Chemi wasibon ki guru ki walai wan ke ni na ka dong yong i chem jing ki hadu kate ha ke jing lai li ko do wai ba jing lai kamai ti yo samit sa yong ki haluti sungke kan ni te da wa i kam ke Joint Action Committee imban se nam sim ya kan ga kam jadi uman ke becen ni wa dada ka sarkar hi ka memu ye ka sket ule tat hadu uri per unus rok tat hadu wa dia bu i kam Joint Action Committee in senge ye kan giting yaki ba chem na ka wi por i sa thok ina sarkar i kam kinong song snong sa ganing gadong o sekiat i ko ngo i jing kenya yang sarkar rehi ti ko riwa i dapan mani kani gaju ka strike chemi kakam ki jing yukut ngo sarkar mem ye to ko we jing de yang sa kat kam te i sim ye kani tarai nadu tu gusni ko wanang pong tat hadu ne gasni la da sarkar ka mem chim go uye go u repair unu surok wanadu tong sang hadu ta cara i yen teli hi la deman kat waman le i yen ba i hakate luti wada pen ba i kam Joint Action Committee man om pi repair mut kaman ja i repair mut iwa temop siang ma wo tem no khandau kaman ja mai ha ite wo to hi wo ong pi i chemi wo ka parthai so ko wa man kat te betit i wa poslap dekat kamte i le ben ki siang tangki muslin la dan sibon hi lai i na kani ki jing ni ba ke ti sun ken bu man kat te betit wat ki trok he le hab nya u yin dau lain ta ni te dau i man de sarkar i ga tangki muslin ki he ha kini ki thlu le i kam Joint Action Committee i man ye senge ha no no ko por wa ki de dep ki le i kate hi le da sarkar ka kular ko ong le di ni khmat tat hadu upor ta charan te i kloi senge jing long bai jing thok कितना दिन हो चुका है यहाँ पे 3 दिन हो गया और एक्सेल टूटा है और मिस्त्री लोग नहीं आ सक रहा है उधर स्ट्राइक है बोल के छुटा गाड़ी आने नहीं देता मिस्त्री आने नहीं सक रहा है इसलिए बैठा है तकलीफ हो रहा है बहुत तकलीफ तो देखिए गाड़ी खड़ा होने से तो तकलीफ हम लोग को होता ही है
कि यहाँ खाने पीने का सुविधा नहीं है। अभी जाके वहाँ सोनापुर अभी एक आदमी जाएगा लेने के लिए तो गाड़ी उड़ी नहीं है, बैठा हुआ। आपके शुभ नाम? हमारा नाम विमल सिंह, विमल सिंह, त्रिपुरा के। त्रिपुरा। रास्ता का हालत तो खराब है बोल के तो अभी ब्लॉक हो रहा है। तो कल आके थोड़ा पत्थर उत्थर दिया यहाँ। उससे पहले तो पूरा इस जगह में कोई भी गाड़ी चढ़ता नहीं था। यहाँ जितना भी गाड़ी आता है इस जगह में आके चढ़ता नहीं है। गुटखा लगा के चढ़ाता है तो किसी का कुछ टूटता है, किसी का कुछ होता है, कोई उठ के गया तो गया, ऐसे में ही ब्लॉक है रास्ता। जो तो सीजन का टाइम से भी थोड़ा खराब होते रहते सीजन का टाइम से तो अभी तो ज़्यादा हो गया था तो काल काम कर दिया थोड़ा बहुत। और गाड़ी आने जाने के समय में कुछ दिक्कत हुआ यहाँ पे? वो बहुत दिक्कत होता है बाबू। 4, 5, 10 तो गाड़ी इधर में खराब होता है। इधर में गाड़ी का ये खराब होता है। हम तो मालिक ने गाड़ी का सामान किया, उसका नाम नहीं जानते, खाली ये खराब होता है, ये खराब होता है। इधर में पिकअप लेने नहीं सकते। इधर में तो बहुत बड़ा रहता था। वो तो हम लोग को कुछ नहीं बोला, रंग मारेगा कुछ नहीं बोला, ऐसा ही उन लोग खाल माटी डाला है।